ubundi amazina ye nyakuri ni Mugisha Benjamin, akaba yaramenyekanye mu muziki nyarwanda nka The Ben. Ubu ngubu ntabwo watinya kuvuga yuko ari we muhanzi ukomeye cyane wa kabiri mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko nta gushidikanya uwa mbere ni Munyakazi cyangwa se Bruce Melody. Uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku mubano uyu The Ben afitanye na Pamela nyuma y'uko iriya video mwese mwabonye igiye hanze, Pamela arimo yibyinira n'undi musore, yewe inda yose ayishyize ku musozi wagira yari yibagiwe yuko ari umubyeyi. Ndetse tunagaruke ku makosa agera kuri 5 uyu nguyu Pamela amaze gukora The Ben, kandi yose yibanda kuri Bruce Melody, ku buryo byageze naho uyu Pamela na The Ben bashaka gutandukana kubera Bruce Melody. Ese ubundi ni ukubera iki Bruce Melody agaruka kenshi cyane mu mubano wa The Ben na Uwikeza Pamela? Yewe hari n'amakuru yigeze kujya hanze avuga yuko uyu Pamela yigeze gukunda Bruce Melody bitabaho, ku buryo iyo Bruce Melody ataza kuba afite umugore, uyu Pamela yari kwibanira na Bruce Melody. Ariko kubera yuko Bruce Melody yari yarizaniye umugore wiwe, yewe bitanigeze bivugwaho cyane, usibye ko byaje kumenyekana, ntabwo umubano wa Pamela na Bruce Melody wegeze ugaragara. Ariko kugeza na n'uyu mwanya uwo bita Pamela avuga yuko umuhanzi afana wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ari Itayiwacu Bruce Melody, naho ibyo umugabo we ntabwo abikozwa, nubwo babana mu rugo rumwe bakarara ku buriri rumwe, ntabwo amufana. Reka rero tugaruke ku makosa uyu nguyu Pamela ndetse na The Ben yagiye agaragara hagati yabo, umubano wabo ugashaka kurangira burundu. Reka twinjiye muri iki kiganiro neza, gusa mbere yabyo turabanza turebe umubano bafitanye nyuma yaho iriya video mwese mwabonye yagiye hanze, uwo bita Pamela arimo yibyinira n'undi musore ntacyo bimutwaye, inda yose iri ku musozi, umukunda awushyize hanze. Reka wagira arazi yuko akiri umukobwa kandi yaramaze kubyara uwa mbere. Ngo ikaze muri iki kiganiro, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Sam G Official, kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru avugwa hirya no hino, habe mu Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro. Tuzajya tubana uko bwije nuko bukeye. Mbere na mbere ubundi iriya video mwese mwabonye imusozi ikimara kujya hanze, ni ibintu rwose byatumye abantu benshi banenga Pamela. Iriya ni video yagiye hanze ubwo Pamela yari yagiye mu gitaramo cyangwa se muri show yari yabaye nijoro. Ngira ngo uriya musore mwabonye babyinana ni umusore wamutanze ubwo yashyingirwaga uwamuhaye The Ben. Nk'uko mubizi buri mukobwa wese wakoze ubukwe aba afite umusore ugera kuri umwe cyangwa se babiri bamusohora baje kumutanga. Rero nk'uko mwese mwabibonye kuri iriya video, abari bakurikiranye ubukwe bwa The Ben na Pamela, umusore waje gutanga Pamela n'uriya mwabonye barimo babyinana, yewe wagira ngo ntabwo yari wo mu miryango, wagira ngo hegeze no gushya, niko abantu benshi babigarutseho. Uwo bita Rutanga rw'amaboko yatangaje amagambo akomeye cyane ubwo iriya video yari ikimara kujya hanze. Yavuze yuko umugore nk'uriya cyangwa se umubyeyi wamaze kubyara atari umuntu wakaje imusozi akora ibintu nk'ibyo yakoze, adareka inda hanze, umukondo wenda awushyire hanze. Si ubwa mbere yarabivuze yuko kubera n'igihe hasohokaga indirimbo ya The Ben na Pamela bagaragaza amashusho y'uko batwite bari hafi kwibaruka imfura yabo, nabwo Rutanga rw'amaboko yarabanenze kubera yuko The Ben nabwo yari yagaragaje inda y'umugore wiwe yose iri imusozi. Rutanga rw'amaboko nabwo icyo gihe yaraje arabanenga cyane, avuga yuko ibyo bakoze ari amakosa akomeye cyane, inda y'imvutsi atari yo gushyirwa ku musozi. Gusa icyo gihe uwo bita The Ben na Pamela kubera yuko bari babikoze ku bushake bwabo ntacyo bigeze babivugaho. Ariko nabwo ku rundi ruhande mama wa The Ben yanenze cyane The Ben ikintu yakoze cyo gushyira hanze inda y'umufasha wiwe, kugeza naho byageze aho uwo bita The Ben asaba mama wiwe imbabazi kuba yakoze amakosa nk'ariya. Ni mu gihe rero umubano wa The Ben na Pamela ukomeje kuzamo agatotsi kenshi cyane bitewe n'ibigenda bijya hanze umunsi ku wundi. Nyuma y'uko rero swaga ivutse hagati ya The Ben na Bruce Melody, amashusho ya kera yagiye agarurwa hirya no hino, mwagiye muyabona ibikorwa bagiye bakora, ama interview bakoze imbere y'uko bagera aho bageze uyu munsi bakiri bato mu muziki nyarwanda, rwose byose byagiye bigarurwa. Yewe nayo Pamela yagiye akora ama interview ya kera nayo yagiye agarurwa isaha ku yindi. Ngira ngo ni ibintu mwakunze kugenda mubona kuri TikTok, YouTube
ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uwo bita Pamela yivugira yuko we yifanira Bruce Melody kandi ko rwose ko ari we muhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, anamushimira ku ndirimbo zimwe na zimwe yagiye akora. Uwo bita rero Pamela rwose ntatinya kuvuga yuko Bruce Melody ari umuhanzi afana cyane kandi adatewe ikimwaro no kuvuga yuko ari umuhanzi afana kandi yikundira, yewe nubwo abana na The Ben mu rugo nk'umugore n'umugabo, ntabwo atinya kuvuga yuko adafana The Ben, niwe yikundira ari Bruce Melody Munyakazi. Yewe no mu gitaramo cyabaye uyu The Ben, uyu Pamela nubwo atabigaragaje byeruye ubwo The Ben yari ari kuri stage gato, uwo bita Munyakazi cyangwa se Bruce Melody, Pamela ntabwo yabigaragaje byeruye yuko yamwishimiye kubera yuko yari azi ko umugabo wiwe akiri inyuma, ariko nabwo byaragaragaraga ku munwa agatwenge kari kose. Uwo bita Pamela ntabwo yabihishe cyane yuko yifanira Bruce Melody. Uwo bita The Ben, umugabo wa Pamela, ubwo yazaga kuririmba benshi bari bazi ko aririmba biri live, ariko yabakoreye igihe bitabaho, yiririmbira ibigoma byiwe babicuranga. Ngira ngo ni ibintu mwese mwabonye kugeza na n'ubu ngubu. Wasohoye ikigoma cya The Ben cyose ari kuri stage arimo performinga, bamuhaye copyright kuri YouTube. Naho ingoma za Bruce Melody yaririmbye kubera ko yaririmbye live bamucurangira imiziki rwose, amavideo ari hanze, ariko amavideo ya The Ben yasohotse ari kuri stage ni imbarwa. Uyu Pamela rero kugeza na n'uyu munsi wehi avuga yuko umuhanzi akunda ari Bruce Melody, naho iby'umugabo wiwe ntabwo aba bikozwe. Ese ibi ngibi tubyite gute? Ariko sina ngombwa yuko uwo mubana agomba gukunda buri kimwe cyose ukora. Rego urukundo rushobora kuba ruhari ariko atagushyigikiye mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ngira ngo murabizi uburyo ki umwana wese aba apinga akazi se cyangwa mama we bakora. Buri wese rero nuko biba bimeze ku mwana wese, abona yuko ako kazi atari akadanje. Rero na The Ben na Pamela nuko nguko hagati yabo bemeze. Uwo bita Pamela abona The Ben ntabyo aririmba. Ese koko nawe ni kwibona? Kugeza ubu ngubu uwo bita 001 cyangwa se Bruce Melody yamaze kugaragaza yuko ari we muhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Yabigaragarije mwa kiriya gitaramo. Yewe n'indirimbo yiwe Pom yasohoranye na Diamond Platnumz, ni indirimbo ikomeje kuri koroza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu ngubu bimaze kugira abarenga miliyoni y'abaviewers ku rubuga rwa YouTube, n'ibihumbi 200 byamaze kugira. Nimba utarayirebye nawe geraho uyirebe. Rero hagati ya The Ben na Pamela kugeza n'uyu mwanya umubano wabo wajemo agatotsi bitewe n'ibikomeje kugenda bigaragara hirya no hino ko bwije nuko bukeye cyane. Video yagiye hanze The Ben gatoya, ikizungerezi cya The Ben Pamela kirimo kibyinira ntacyo bigibwiye, inda yose cyayishyize hanze.